Ase kaunti ya Nyamira litukirimo ryoka buseri tukoria Jumamosi maiga hegetaseni yensoko TV komorikire nyombe ya mogo sambwa ase amateyo hekagaire komoito mwa matonde nigo butkubo okera rero na inde chinyomba isano chia sambwa wikakoera amatoke nabo igemete nigo yabutorwa nabantu batamanyiri wikira boni gase kenyoro gya kendere kegotoke ward ya Kyabonyoru ensemo ye bunge ya Borabu ase kaunti ya Nyamira mo county commissioner Erastus Mbui nigo bona atebiro botuki nigo bwacha kiweri morioka irigo chikobanaria abakagirwa abo basambete chinyombe cha sebona sabira bamenyi kwanekia hobo toereru Steven Nyariki agotomanya senchira yubo kerano Mega yiritkoria Jumamosi gati y'abakagerwa nigo bacheta se nyomba yo mwamate na gosambe nyombe yemo asikiria bakweranga no goitwa kwe amate yabo asinjira yo botutukane amate bene nigo abotukobo kera rero chinyomba isano chiasambwa emete yabutorwa emegombo nabo igo bomenyo gotinyeri wanse ase ekenyero gya kendera ime yesa brocation ya Getare ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira. Tumefika hapa Getare leo ili kuangalia hali ilivyo baada msururo wa visa. Kumekuweko na maneno katika hichi kijiji ikiwa mwanzo ni mauaji ambayo yalifanyika tarehe 19 na baada ya hapo kukawa na kisa ambacho kiliishia uchomaji wa boma nzima, jambo ambalo tunaamini yote mawili yako na uhusiano. Na leo tukaona mimi na kamati ya usalama ya county tukuje ili tuweze kujifahamisha asege karobene taro yo mo county commissioner Erastus Mbui amono mu MCA Bororo Mosque Thomas Vincent Penecha nigo kobomo baragire byara bokongu egekore kyogosamberwa chinyomba ya mateyo eyo ikabone igaire ase orosana yonde tego irari bageri ntebenga ogoito mondo ngori gentokia nane nabo igo asemi oreria gose kende giatumigete goita Philip nabo erorekane ngana itetu lakini nonye nabo asengenjontu twensi nanu baritora na bari twachira na bari twarire tora bayiri tora basani onde tayo manyete igoro ngikiabeta na tumeshauriana kwa kirefu na tumeelewana. Japo familia inasema ni ghadhabu ya wananchi ndio ilipelekea mambo kwa vile yalienda. Tumekubaliana tujaribu kuongea na wananchi ili waweze kuhifadhi amani, kwa sababu ndio Philip ambaye alituacha ashaondoka na serikali inafanya chochote kile kinawezekana ili kuweza kuleta wale ambao walihusika na hiyo maneno mbele ya sheria. Anekerekyo nigo basabira bamenyi ko babatwererwe kerobo tukibwa ngeirwo botindi iriyo komanya hagati y'abakagerwa abo basambete nyombeyo asebo igo bakorigwo mukagerwa monene hoyu oitetanya gosira egento kyaretireri orocho ritindi ase yamate yonde tego baburi angari bagatokobeka obobe obonga se chiamate chons tigatoire ngora toya serikali ribage chungusa maganaye abantu ababona abaminto bonse chichilani bwokeria na onyake marina sande wanda bamenyira amasemi akemenge sana onyama gosa atokeire tigato tige serikali echungusa magana aya na bego ikero bomaene egento nokora botuko nokoranga kiende yons inkeligo chakiamanyo so na botongo tebia wananchi bonse nonye nonde bono orengere tigosaliento kende yons tigabisa nerabo ebirangere libyeito tigabigenda soko ni Philip bono. Kile ambacho tumeeleza ni kwamba wakati mauaji yalitekelezwa pia kuna vitu kadha wa kadha viliibiwa kutoka kwa nyumba yake na uchunguzi unaendelea, taarifa zikiwa zimeandikishwa, na kama mnavyojua mambo ya uchunguzi yanachukua muda. No ni gegetabo ky'oburendi gyatebirenge chikwene kya kobeko oburendi nabo igo kwenga chiamate chionsi chikonyoro bwene Steven
Nyerikimbonde Ensoko TV Kiabonyoru Borabu e county ya Nyamira.